Kasangay gayam ni Kumari Rita inton bigat. Wen! Imbaga na kanyang idinaminsan pa Ay nawaw, pasken manen. Ay. Apay nga ta. Oh, anyang apay nga ta? Manon adara sa alimabasak igebalayda. Imposible no saan dak nakita. Ha? Apay nga ta adi inawis ni Kumare. Ay, madin sakit dia. Gumura ak no bilang lang. Anya? Awan mati amok anak kabasulakan kwa na tapno dinak awisan. Apay nga ta. Ay, tapno masungbatan day ta sa ludsud mo. Apay no sikan amis mo ti dumanon iti balayda. Isu ti sa ludsudem. Saan mat siguro? Urayak latan. Sigurado nga umay day jay numalam. Imposible asanak nga awisan day jay. Apay nga ayin siyang. Saan kamot nga imay idikal man ijay ayan darita? Ay, nana, saan? Jak napan, gaputa dinak mat inawis. Nagsakit nga rod tinakam ko. Naimbag kada kayong ata napan kayo amin. Siyak sa laang tinagmalmalam ang nagkulkulong idikalman. Amangan ket di mat, no adati saan ang nagustuhan kan kanirita. Iso adi na kainawais. Anya kumangay nana? Katawan mo ti amok ang nakabasulak kan kwa na? Panagkunam lang siguro. Nana, iso ada magam ni Rita. Amangan no adadi na nagustuhan kan ka. Anya? Nasayata, nasabat ka, bakla. Ay, apay tata. Umay ka ito, di bala inton bigat. Ha? Ay, kanwa na. Ay, ti pasken nyo, ha? Kasangay di apok nga anak ni Luseng. Umay ka nga umay. Awisem to dagiti kakabsa mo. Tamangal daw tayo ijayan. Ay, sige. Agyaman iti panangawis yung kada kami, tata. Ni, apay nga ingat na. Da kayo matlatan ti awisan dagiti agpapaskan. Ay, Apay nga ingat na. kwa. Idi kasangay ni Kumari Rita, siyakla ang ti di na inawis kada tayo. Sa ita, di nakmat inawis dahil alakay. Kwa, diyak mo akin ka? No, apa edi da kawawisin? Apay nga tayo. Anya nga ta tinakabasulak kadakwada. Nagmadima ngamin, no basta latan mapanak adidak inawis. Naimbag man taam mo? Ha? Ay napanagkunak, ada siguro na aramid mo, adi da nagustuhan, iso adi kawawisin. Ha? Apay anak ko nam data. Di ka man agsasao iti kasta si kabakla. Ammom aya. Amok Ako pa? Ay, sumardeng ka man. Nagsakit lang arudan tinakam ko. Gapo iti sa anda panangawis kanyak. Sa ita, kastakit din ti bagbagam. Ay, dita ka man langan. Anya, kastamot lang timbagan ni baklakan ka. Wala na, kunamlano ammo na ti mapaspasamak. Takas jay ti imbaga na kanyak. Awan tupay ti bagbaga ni Kumari Rita kanyak. Ngam isukit din ti mangibagbaga nga adda kano di da nagustuhan nga inaramid ko. Amangan mat no pudno tinakunanakan ka. May saka matabakit. Amam nga raod. Ammo ka. Ngam diyak kaya tiyagsaw. Amangan no siyak tiguram. Nasaysaya at no ni Rita mismo ti mangibagakan ka. Iti kasta. Awan may bagbagam kanya. Anya. Imaya kumare. Takayat ko lang asaludsudan kan ka. No apay adinak matan awisan no kasding adapas kanyaw. Ha? Saludsudat laang. Tanako na ngamin ni bakla nga amangan ka no adda di mo nagustuhan nga inaramid ko. Ay, pudno day tamare. Ada talaga ti jak kayat nga ugalim no ada pasken. Iso asaan kan nga inawawis. Ha? Jak ngamin kayat ti ugalim. Nga uray adupay ti saan anangan. Wenno madama pay ti panangan. Adda katan a madama ti panagbalkot mo iti yawid mo. Mare.
Tapno ammom ngamin anya maray. Nakababain launay, nang runa kadagiti bisita. Ha? Saan mat adakas ti agbalkot iti makan mare? Isunalaeng taiyuray tayo kumamat nga makapangan amin a tao, sakbay amang ibalkot. Ay, kuha. Kanti may sa ajak kayat, di mo amo ti mangisubli iti pinggan, kas kada tupperware a nagkarga am iti makan. Unay kan, masapul ka di pa'y ama ipalagip. Pasensya kan kumari. Kunaklakit din no dimon sa pulan day jay. Nagpintas ngamin. Magustuak ti design na. Anya? Ay, bakit? Apay ngay. Diniretsong mutan ni kumari mitay. Wun alakay, tapno amirisen na asan anasaya at dayjeng aramiden na. Di na amo ti agbain nga oray nakasango dagiti bisita. Sa bagay kit di Husto lang dayjeng inaramid ko. Siyak mismo tinangibaga. Sigurado agumurakin ka dayjay. Ay, uray pay. Tinapatag kat na ibagak tiket ko nga ibaga. Iti kasta, no ada sa bali mapanan to pakipaskunan, amunan. Ay, una yan ayan, insyang. Adakin ko no agsakit tinakam na iti imbagak. Tapag sayaatan na mo. O anya, mamati kan iti imbagak. Ha? Nagalas kami ti ugalim no maipapan iti paskan. Mangan ka lang aruden, agibalkot ka pay. Di mo pa'y amo ti agisubli ti pagkargaan. Anya. Anya nga ita. Amin mo tan ngagpapaskan dito ayan tayo. Di da kakayat nga awisen, takas ta ti ugalim. Sumardeng ka man. Marengrengak iti bagbagam. Ay, day. Dionisio lakay. Ay, nabsog ka di mo lang bakay. Winalakay. Ang asino nga itinanggatangam iti native amanok nga inlutang. Jack ginatang. Kin sana siya tinagluto bakit? Anya. Day tatipod na bakit? Impadi ko ni Mari tiling day ta bakit? Anya. Anay ko. Na? Bigla matasim makitichan ko lakay. Ay na. Anay. Ay nawaw kuno nagmayat ti isam mo itay. Kung naman nabsog ka. Idi imbagak nga impadi ko ni Mari tiling. Ay na. Ibaga man nasakit ti tiyan mo. Oho. Unay kan? Kung amin. Ang mga nodain na yun nasabido nga eh. Ay nawaw. Nodain na yun nasa bidong. Siyak mo na na hostel. Hanggang kas makita mo. Si bibiyag mo ita tao. Anya. Ante, adaman madlaw ko iti karo ba yung Ay nawaw. Anya day ta amadlaw mo, biya ka anakan. kaslasan kayo mat-aklos, ante? Sipod imayak nagpa-share dito'y balayo. Diyak pa'y nakita nagsarita kayo. Saan talaga biya? Apay ngay, ante. Dakdak kayo lang arudan, tagkakaruba dito'y. Saan kayo pa'y aklos? Saan kami siguro nga agka-vibes ka anakan? Kinapudno na. Attitude namin ti Mrs. ni Dunisha, wakaroba, biya apaw. Kasta ka di, lolo. Kahit no ka na yun nabukawan yan time. Basila garaw niyan ti matileng. No di na magustuhan ka agbukaw. Ay, kasta ka di, lolo. Ay na, saan man aday tati pagsaritaan tayo? Umay kayo kit din, tag merienda tayo. Itay pa'y nga aguro-uray ti tinapay aginatang ko. Una yan, day takaaruba yun, ante tiling. Apa yan, biya ka anakan? Diyak amo, ante. Pinakan ko lang ang mat ni waiting aso yun. Kuskusilapan na kit din. Anya? Amangan mat no imahinasyon mo laeng. Wano amangan no wrong interpretation ka laeng ka anakan? Saan, ante? Nakita no kasano ako silapan nak itay. Ita, maawata kon. No apay asaan kayo aklos, ante tiling. Saan matgayam anasaya at ti ugali ti karo ba yo? Pudnon samot tinaybaga ni Lolo Sator, idi na minsan nga daw, ante. Kung kumpurmimot amad-madlaw mo ka anakan? Di mulatan ikaskaso ni Kordapya? No da kami siguro ti kasta ti kaaroba na.
Amangan na imakar kami, anti. Naimbag man kada kayo. Tamaanusan nyo ti kasta nga ugali ti kaarubayo. Asino ti mawag, Dionisio, lakay? Ni Nanang, agawid ka nun ni Manang Sisil. Anya kumaita no agawid. Di mo ibagang agawid ka mat. Saan la siya? Agawid ta dua Ay nawaw. Iti anya aga po nga agawid ak iti ayan nyo. Kat kagurgura dakmat dagiti dadakkel mo. Uray dagiti kakabsat mo. Ti ugalim, ti dida kayat bakit? Kat, kas di mo't lang nga. Kaya dagiti karuba tayo. Inkakit apanahin, urawa mo makagapaw. Basol ko manan. Rugya mo ti aging pakay, agbiyahe tayong ton bigat. Sa anak nga agawid. Na, ay, apo. Agawid ka no kayat mo ti agawid. Basta siya, dito yakla ang balay. Kita ama, di ka manin mangyawid iti kabagyam dito'y balay. Agawid ka kaditi lugar yaw, Dionisio. Ay, uwan tata sa taur. Di asawam ngay. Sana sumurat. Di namit kayat ti makiaway, tata. Ha? Apay ka now? Kagurgura ngamin kano dagiti kakabagyak. Nga oray saan may. Di na mo ngamin amaw, pamakuriktar. Talaga nga ron nga attitude ni bakit ko. Oray da kayo akaaruba may kapag pupudutan na. Danto siguro pagbaliwan na, Dionisio. Ay, un kayam tata. Mabali na pakikit-kita yo pa ilang ti asawak. Ay, awan pa ikaw na may papaniti na ita, Dionisio. Sa nabalay, tanda mo ni tilingan na ano sa makikakaaruba. Urekas de ti trato ti asawam kunkwana. Day nga ron tata. Ay, naimbaglakid din. Tanaanos ni tiling nga anak yaw. Uray ka na yun nga apaan ti asawak. Iso aka na yun ti agpakpakumbaba. Ay, wen isumatin suro na di na dakadakwada, Dionisio. Ay, sige nga ron tata. Innakaon. Sa nabalay. Talulangal daw ko dyan. Anya ti kunam tatang? Nagawid ni Dionisio iti lugar da. Wen, talungal daw na kanuijay. Asino nga iti kadwa ni Kordapia iti balay da? Awan na! Isulaang. Isu nga imbilin ni Dionisio kadatayaw. Ay nawaw. No apay mangamin asan anak awid iti asawa na tatang. Sapay masiko. Ti ko na ni Dionisio kanyak. Kaya di nakano kayat ti sumuraut. Apay kanungay. Damaw. Di na siguro kaalaan na iti kakabagyan nila kay na. At ti tumang naman. Ay nawaw. Adda ka din ni Auntie Bea. Awan ni Auntie Tiling. Nagpasentro. Kasta ka di. Anya nga minti masapol mo kini Auntie. Auntie Cordapia. Ay, di nakman awagan iti Auntie sika Bea. Ay, anya ngay nga rod ti kayat yung iyawag ko kada kayo. Cordapia latta nga rod. Ay, nawaw. Anya nga minti masapol mo kini Auntie Tiling. No importante, mabalin mo't nga awagak. Sanang. Ni, pimanaw latan. Saan pa'y thank you. Auntie Tiling, imay na Auntie Cordapia itay. Apay kanaw. Jak mo Auntie. Di na imbaga no anya. Basta sapsapulan na ka. Apay nga ta. Jak mo. Pimanaw mat adagos. Saan pa'y thank you kanyak. Basta pimanaw latan. Anya? Mapanyulangan kitaan iti ayan dante. Ang mga na importante ti bagana. Ay, una yun ti kastoy. Awan mat gaya man tilod ko. Kasano nga ta ang maawagak ni Dionisio. Ay, Lunes inton bigat. Follow up, check up ko. Asino nga iti kadwak nga agpa-check up. No saan ang masapa nga agawid ni Dionisio. Sapay awan mat ni Tiling di tabalay ito. Mare Kordapia! Mare! Ni, adagpukpuk ka.
Kasla boses ni Tiling. Mare, adaa! Nagkalatan, Mare. Sapsapulan na kano itay. Ada ka diti masapul mo. Ay, kwa, Mare Tiling. Salud-sudak ko no adda load mo. Kan lumabalin ti makiusar iti cellphone mo. Awagak ko man ni Dionisio. Aywan awan ti parikot iti dayta. Mabitla ang Mare. Ay, jak mo't maawagan ti cellphone number na, Mare. Ipadas mo manan Cannot be reached, Mare. Ay nawaw. Ay, kasano pa itan? Nalipatak mo't ngayon bagakan ko na follow-up, check-up ko inton bigat. Anya nga ta, no syaklatan ti mang kadwaking ka. No okay laang Ay, saanan, Mare? Nakababain mo't kan ka. Anya kumangay ti pagbain ng Mare. Awan ti sabaling agtitinulong no di da tayo nga agkakaaruba, Mare. Nakakandado mo't ti balay may tatasator. Ang mga no amuyo, no sa dino tinapanan ti asawa. Nagpasintro na kay hindi tilay, Dionisio. Anya? No, gusto tinanggag ka follow-up, check-up ti asawam ita. Dandanin sa magpas ngayon. Ay, huwag nagpaisaw. Inalipata ko na. Ay, naimbagla ang tada ni Mari Tiling anos ti ugali na. Ewan nga raw. Bili ba ka ni Tiling ta maanusan na ti ugali ti asawam? Ay, umunig ka pa nga ron tagkapita. Pangururayan tayo ti asawam. Kumusta nga tinapanan nyo ka ni Mari Tiling? Bakit? Nasaya at matlakay. Naimbaglaangan, tada ni Mari Tiling anangal alalay kanya. Mari? Itamang pa'y nga awagam iti Mari ni Mari Tiling. Wen atag kumari kami, lakay. Ay, nawaw. Uray ado, dagiti nagsasakit, abalikas ana isawsawang ko kenkwana. Kat nasaya at lata kanya. Kaya tasawon da ita, ado ti mangisaksakit kang kabakit. Tilang amin ugalim, ti di da magustuhan. Ay, wen nga rod lakay. No baliwam ti dakas nga ugalim, ket makibagay kay ti pada. Buong manang Lili. Agyaman nak, naading ko. Wan gaya manang. Imay gimatang ni Manong Crisanto dito'y Teresena itay. Kat kapit-pitak. Sapay napugsat ti tsinelas na. Ay, wen nga rod. Nasabat ko matlaang di tadalan itay. Nuang yun samot tinaipagod iti dalan da manang Lili. Jak pa'y sigurado. Ngam amang ano isune na. Una yan ni Manong Arturo. Ammo namat apagnaan. Ngam isupay lang mat tinagpasturan na. Dahit nga rod kat. Talaga ama naging bubukod dahil nga Arturo. Ay na, kasaritam tulat ta manang nena. Nakakaasimot da Manong Crisanto kan nanabiring. Sapay ijay lang ti shortcut adalan da. Unay kan Arturo lakay. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko nilay? Talaga ama naging bubukod ka. Ne, Nasabat ko ni Crisanto di tadalan itay. Kapitpitak. Uray ti tsinelas na. Napugsat pa yan. kay basol ko nga rod. Anya kumatiamok iti dayta, ket addak lang dito'y balay. No apay mat nga iti pagnaanda tinang ipagudam iti nuang. Ay nawaw. Anyat parikot aya, ket daga tayo mo't dayjay. Wen, dagata. Ngam saan mat anasaya at tikas tangar aramidem lakay. Ammom adalan dayjay. Ken maysa, awan tiruot ijay. Follow up, check up yung gayam inton, biga na na. Wan nga raw, anak kao. Adda ka di pa'y laeng tinuang da Arturo nga impastor da iti dalan tayaw. Adda pa'y nga raw. Kung ano awanan, taman nung aldaw mo tayo. Sa may isa, awan mo truot akanan na ijay, kuma. Ay nawaw, talaga nga datang tangsit da iti nga Arturo. Kasano pa'y itan, sa dino nga iti pagnaan tayaw. Bayan tayo latananang, narigat tagsasaaw. Ammo ka din nililay, tinaramid ti asawa na. Uy, nanang, naibagak idi na minsan na nasabat ko. Ala, barang kasarita na ti asawa na anak ko. Awan mo't ngamin ti daduma mabalin a pagnaantayaw.
iti talon dalaeng met ti shortcut. Dayta nga rod kahit nanan. Ay nawaw, apay anak kailad ka pay laeng dita si ka Arturo. Nabanuga ka nagtrabaho di talon. Apay, dakos ti agina na. Kat, awan ka diti planom amang yakar itinwang ta. Manong nga aldawon ana ipaguday jay iti dalan da Crisanto. Baya mi jay ah. Na, talaga ama naging bubukod ka. Bagim laang ti pampanunutam. Kay, dagata mo day jay ah. Ay na Arturo, talaga ama ibusan ti pasensyakan ka. Apay, sa dino nga rod ti pangipanak itinwang ta. Oh. Ay kat iprestom kumamit iti saan adalan. Agpampanunot ka kadi. Iti pay laang matpagpag na anda Crisanto tinangiwaywayam. Pero huwisyo lakay, mairamraman tamat laang. Si kamot. Kasano a perwisyo nga ay? Saan mo't nga ijay ti dalan ta? Oh. Ay nawaw, agpampanunot ka kadi. Numarga ay ti igid ti talon, wenno madadaal ti kabete, o di si kamot laang ti kakaasi amang isimpa. Relax ka day. Sana margay day jay. Kino nagtibker ti kabiti na. No choice tananang. Anusan tapay latimag na dito italon damanang Lilia. Uban kayo, tapno di kayo mapitakan. Ay nawaw, kasano no kamaten data tinuang da, sapay iti sentro ti dalan ti nakaipagutan na. Tumaray ta ah. Ay nawaw, nadadaal pa'y gayam ti kabiti da. Ay, wala nga rod nanang. Jakmat namaw, no nakita da nga taday ta. Tapay adita pa iyakar tinuang da. Karmada siguro da ita anak ko. Naglawa mo't ti mabalin na pagipasturan ni Manong Arturo. Iti dalan pa'y lang, mate. Narigat mo't nga rod ti agriri ah, tadagada mo't nga rod. Di na amaw, kat isuntumot lang timang sagrap iti bunga ti dakas nga ramid na. Awanen ti nakakaasi amang isimpa iti kabiti a dinadaal tinuang da, no di ni Arturo matlaang ama naging bubukaw. Awanan ti ado asaw na nang. Uban kay Kidain. Tapno di tay maladaw iti pa nagpa-check up yaw. Sa dino ti papanan nyo, Auntie Biring? Follow up check up ko ijay ili ita balasang kaw. Aging gagayam ita kat adda pay laang tinwang damanong Arturo ngayon pastor na iti dalan nyo, Auntie. Adda pa ilang araw balasang ko. No addala ko madaduma amapalin a pagdalanan may, nasaya at kuma. Ay na, talaga dayta amanong Arturo. Nakatangtangsit, managing bubukod. Ay wun gayam. Saan nan samot nga amaw anarga ay tiigid ti talon da. Uray ti kabitay, nadadaal mo't laeng. Gusto matkit di tapno iso ti mang sagrap iti bunga ti dakas nga aramid na. Isuntumat lahang ti mabannog amang isimpa iti kabiti da. Barang day tanto ti pagnakman na. Umay kayo na lang. Umayin ti tricycle ngayon nawagak. Sige balasang ko. Inakaon, ituloy tanto ti agistorya kalpas. Ayun sa anak akas ka ni Manang Helen ang managapal. Managapal. Kaslakas jayan Naibaga na ngamin kanyang basic kano lang ti kurso nalpas ti anak mo. Anya? Naibaga ni Helen ti kasta bakla? Katuan! Ay na, sapay ulit-ulitan na nga ibagbaga. Agsakit pa'y tilapayag ko, no? Ay, una yan, naibagak matan. Kasano no agapada? Ne, napauli makamat bakla. Ha? Ituloy mo ati bagbagam. Ay, kwa! Awan gayam! Mapanak man lang iti ayan ni Annabel. Tainak man ka istorya, manang. Mabitla ang George. Ay, babo! Ay, siya! Ay! Una yan day tama ri Helen. At daayamot ti kurso a basic laang. No makapagsaumot day ta kunang matlan no adanalpas na. Oh, nanang, apay akas ta tilangam. Kasla makaungungit ka mo. Sino ti sana pumudot ti ulo na iti kastangar aramidan day ta Helen. Agasam man tanapan na in marmaritis a basic kanulang ti kurso analpas mo. Anya? Uray di kamangibang a barangay kat nakadanon ngayon marmaritis na.
Ay, una yun ni Auntie Helen. Saan pa'y laanap itimbaga na kanyak? Napan na pa'y gayam in Marmarites. No makapagsaumot dayta Helen, kunamla na sino matakalalaingan. Agpada kami lang matakanayon nga adda iti last row, iti elementarya kami. Ala, bay anyon ni Auntie Helen, nana. Ay saan? Makapauman, tikas day nga ugali na. No namin anon nga inuyuyaw nak, idi dayta akaruba tayo. Mano atawan mo ten nga ano sak. Ita, kastamanan ti aramidan na. Nagpuskol mo ten, ti pa nagrup-rupa na. Kumusta nga iti blowout anapanan niyaw, Georgie bakla? Ay, mayat Ado ti insagana da amakmakan. Kasta? Apay ngamin adi kay napan. Ay nawaw, sa anak nga agbibisinan niya. Sagpaminsan laeng mo't. Na parang magdakiti Nakapagturpos lang ni Annabelle. Na, apay dakas ti agselebrar? Ay nagadukot celebrar nga amudan. No siyak ti kasta ti kurso ti anak kaw. Agbain na kaun bakla. Sayang ti panawon kan kwarta. Naimbag ko no police, no engineering ti kurso na. Ay na, uraan niya pa'y ti kurso analpas na. May panaklat tamot, Tawan mo ti kurso analaka? Ay nawaw. Ato lamin. Apay, engineer, accountant, puno pulis lang ti kurso ang maipanakal. Tadagita ti kurso sosyal. Sosyal. Narigat ka. Kang ronan iti amin. Mas professional adengken. Anya lang ba't data agribusiness adayta. Saan pa'y matasikat? Ay nawaw. Una yan, ti kasta pa nagsasauyo, Manang Helen. Apay kasta ti panagkitam kanyak si Carita. Kaslaad na nadag sinabasol ko kan ka. Ay, talagang adda Helen. Anya. Ti kunam ka de, kat jak maamuan nga in marmaritis mo basic lang ti kurso ti anak ko, Ay, sana pud no dayta. Ay nawaw. Kasano na ibagam basic lang ti kurso ti anak ko? Madlaw mo. Apay, pinadas mo aya ti nagkolehiyo? Ammom ka day ti rigat ti agkolehiyo, No makapagsao ka mo't Mari Helen, kasla sino ka akalalaingan. Kat no agpada talang mo't akanayon nga da iti last row, iti elementarya tayo. Anay ko, apay nga agkabil ka ngay. Kurang pa'y dayta Rita. Saan na siyak ti kalkalabanam? Kastagayam daytoy mo ti paraking ka. Anay ko. Apay ngay adinanog mo tingiwat ka. Nanuta subil mau talimtag. Ay, dinanog tiluko Ay, nawaw. Anya tikat katawaam si Kadelpay. Ay, ingka kita talakam. Ay, basol ni Rita day tao. Basol mo no apay ngamin at tila ibagbagam. Uno'y marmaritis mau. Imbis nga gyaman ka, taadamanan ka lugaran tayo ang naggraduar. Saan? Taday tamo apal mo iti pang pangrunam. Anya. Luwag sao ka, kas kalaasino akalalaingan. Uray husto man tinaibaga ni Rita ken ka. Agpapada tay laeng nga adda iti lasraw, iti elementarya tayaw. Panagnakanday taan narigat ti agiskwila, bakit? Depende lata. Natay pilit na. Ay, diyak kamukin ka. Talagang agpakalaing ka ako na. Ay, lumabas ay, what happened to your subil? Di mo ka di makita alimtag si kabakla. Ay, apay alimtag, kasla bibig mo ti baka. Kinabil ni Rita. Ay, nawaw. Di, nakaraman ka di na oras. Naimbag ta makapagsao ka pa. Ay, nagsakit nga raw. Baliwan nyo ngamin ti dakes nga aramid yun. Saan anasayaan ting kaibagbaga basic ti may sa akurso.
Nga oray si kakit awan mat nalpas mo. Napay nga iraman nak ngay. Pudnumet! Ulitag ama ng Helen, awan ti kurso analak ka. O no, dako ma, di awan ko man ti marigatan nga agadal. Nagatukot nga ibagbagamon. Awan, ti karbengan tayo amang ibaga, analaka ti may sa akurso, no di tayo pinadas. Kang runan ti amin, saan anasaya at ada tayo ti mangibaga, doan niya akurso ti alaan ti may sa atao. Isuna at agpili, iti kapkap na kan na. Di... Ha? Awon tata. Ang imayak lata dito'y paradaan. Ta dito'y kami agsarak ni Kristita. Uray dito'y. Kalpasan na. Income agpasyari di ilay. Ay na wow. Talaga lang ah. Agingga ita. Saan latanga mo ni baka mau tiraramidam? Saan tata? Anyamit yan muna ngay. Hey, Andres ka talaga. Ay, bakla, kas kada babae ti paglulukwam. Ay, siyempre kasta talaga ti gwapo. Habulin ng mga babae, maging mga bakla. Ay na, kunak lagi din di ka numay. Itayak pa nga gururay. Pasensya kan ha. Traffic ngamin, iso medyo nabayaga. Ay, pasensya kan kada giti kakadwak ha. Ayos laeng, awan problema. Mala, lagi na lang kapay nga muna. Kalpasan na. Intag pasyar. Iso may lagayang nga oray day off mo. Umay kalagta dito'y paradaan. Tagayang, adda ka sinarak mo. Gina, apay nga da ka dito eh. Awanan kay tibain alalaki. Di mon maikat day nga ugalim. Ti kinababaerom. Kat si kamot a babae. Amwam ko mga umuna no si aasawa day ta lalaki. Maawatam! Anay ko, awanan ka itibain. Kunam kanyak nga awan asawam. Ulbud ka, Gary. Anya? Ha? Apay agari ti awag mo kan kuana. Kano Andres tinagan na. Anya? Ulbud ka talaga. Gary ti impam among kanyak anagan mo. Ngam, san mat gayam apod no? Eh, ko ha, pasensya ka kuman Kriste. Awanan ka itibain. Manluloko ka. Anay ko. Naputlan kang ulbod. Into lang munday tanga aramid kan ugalin. Itong pakapay lang atong paitay, bakit? Kani nagsakitan ti rupa kita raramidan. Anay Apay, ko. Anay. saan ka di ama kapasakit tirik na di naramid mo? Ay na Andres, kaanon tupay ngagbalbaliw ka. Saan kan abaro? Alawanin. Oh, si kapay ti daganas na ama kaungat. Si kalangaruden tinakaaramid iti basol, nagpuskol at talaga ti rupam. Huston? Di nakman sumba-sumbatan akasta si ka Andres. Amangan numalipatak ng asawa ka, ha? Agtap-tapulak laang. Agyaman ka, tadabasit bain ko kadagiti ka aruba. Tano saan, itay pa'y aminal malo ka, salbag ka! Oh, mapan ka ijay paradaan ita. Sigurado ka nga ijay ti pagturungan dagita sakam. Kapanak paya sa bali ngay, kay jay lang mait. Anya nga itamok, nupod no amapan kag trabaho, wano mapan kag babae. Anya? Ala, gundawayam ti agaramid iti bukod mo apakaragsakan. Tano siyak ti mauma, uray puutam, makitam ti saan mo pa'y anakikita. Bigbigat ba kay? Agrub-rubot da tao. Ngum kasta ti bagbagam. Ano Sam? Sa anak nga agsaw akastoy, no saan mo't akastater aramidam, salbag ka! Kahusto na. Kababain ka dagiti ka aruba. Anya, mabain ka kadagiti ka aruba? Ha? Kaano pa'y dayta? Saan ka nagbain a nagbabae? Nga mabain ka kit din iti ka aruba? Ha? Matungpa ka na eh! Ay, apo. Makapaulaw matabang banglom, Andres. Ha? Uno, adamanan kasi narak mo ita. Shh, tagtagarita ta. Anya? Humay ni bakla madam tama. Humay naksukunin dito paradaan. Mapan kami kano agday. Anya? Ay na. Di ka pa'y napabutingan ka ni Pakimaw. Patsim day jay.
kung kuna na lang. Ay, nandrais. Talaga nga urayang pailang nga agasok ti agong ni Bakmaw. Eh, kastalaon iti pungtot na kin kay di na minsan. Ito, makisidnarak ka manay ni ti bakla. Napatag ngamin kanyak di bakla, tata. Ano ti manin ako naktumay? Panya ka batay. Kapulang iti kwarta ke lulukom ni asawam. Ipamayisam ngamin ti oras mo iti trabaho ah. Kanlikli kam ti bisyo tap nung makaurnong ka. Ham. Eh, pasensya kan iti kakadwa ka dispatcher ha. Ay, awan parikot kanya. Ay na, nagpintas kamutan iti kawas mo hanay. Wow! Ha! Apaw! Naggana sa nabyan. Mayan! Gina! Mayan! Ah, Ha? Idi na minsan babae. Ita, baklamat. Napunuan akong iti kastang aramidam! anay ko! Ay, ano ti ka na sa wanda ito ay? Apay, saan ka di analawagkan ka nga addan asawa da ito'y alalaki apang babagtitam? Anya? Apay, saan na ka di nga imbagakan ka nga addan asawa na? Ay, walang kay tibain. Ulbud ka lalaki. Kunam kanya nga wanasawam. Kunam abaro ka pa, inyong saan matgayam. Ay, kwa. Salbag ka. Anay ko! Ay na, mapukaw ti kinabaklag iti kaskan ka nga ulbod. Anay ko! Anay ko! Ganun ka! Anay. Aging ga ang mapakapsutan iti kastaunay. Mabit lang, ikatak ti bestida, tapno rumorte kinalalaki ka. At dayta. Dayta ti parakan ka. Anay, pangasay, usto ko man. Ustaon. Ay, hindi nakdiktara na. Dayto'y pa. Anay ko! Anay, ustaon. Anay. Kunam? Ala, itultuloy mo lang taday tangar aramidam. Aging ga ang maininot ang mairis day tarupam. Gapo iti kabubugbog, kan katutong padagiti babaeng kan ka. Ah, apay day tabulong ti bayabas. An-anom day ta? Ay, ipaburat ko pagagas ko iti rupak. Anya? Anay. Ay, agasampay laeng, di kakit mapanagsapol manen iti babae, wenno bakla, tapno pagumaan daday tarupam atong paan, kandanugan tapno ang nakum ka. Oh, apay, pudno mati pagbagaksan aya. Bigbigat pa lang ko, sumanaw ka. Di nakman ikasta-kasta si ka Andres. Sa uka nga minasaw. Sa anak asao, no nasaya at ti aramid mo. Kurang laangan apag susukatem ti babae kas kada bakla. Apay, manu ayaday tamabagbagim. Ado! Anay ko! Nagsakit ang tiping-ping ko. Anay. Nasakit? Ha? Daytoy pa'y ngarot! Uray maisina day pa ulom di tatenged mo. Gapo iti katutong ka. Anay. Awan bibiyang ko. Day tagirumbangkan ka. Ay, gusto na! Nga umay ka dito'y balay. Kat awan matiin text ko kan ka, Mari Olivia. Siyak ti nagpautang Jonah. Saan amabalin asikat ti agdesisyon no kaanom amabayadan ti utang mo? No di mo gayam kabalan ti agbayad, isublim ti cellphone kanyak tapno malpasan ti saritaan. Ay nawaaw, awanin ti maisublik, tanatakaw ti cellphone, ginatang ko kan ka. Naibusan kan iti rason, iso aday tamanan ti baro arason mo. Saan man asyak ti luklukkom, sika Jonah? Natakaw ko naklang arudan, awanin ti maisublik. No di mo kayat nga isubli, agbayad ka nga rudan. Ay unay kan, saan mo't amabalin abayada kat natakaw nga raw. Naa, no pudno man anatakaw, basol mo dayta Jonah. Apay ngamin nga ipalubos mo atakawan da. Anya ngay nga ro ti maaramidam. Awan ti mayawat ko kan ka ita, Olivia. Apay, rehistrado aya day ta negosyom. Naata si kapay lang ti mangibagay ti kasta? 1. Rehistrado ti negosyok. No kayat mo, umay ka ije balay ta ipakitak amin ken ka. Sige mati masalaw ko, Mari Olivia. Nagapuak di tayan nyo pare Anton. Ay, anda parikot, Mare? Bagbagaan man day ta nga asawam tagbayad mo tan iti utang na. Saan aday ta adu ti rason na. Ah, Agasam ngay,
Ibaga nakit din anatakaw ti cellphone a hulugan. Ay, Di na lang idiretsyon no kabaalan na abayadan tapno amukmat. ne, kinuad damot nga inusar na idiagsa pati cellphone. Ti kuna na kanyak, tinakaw da kano. Kasano ang matakaw ko di nanto pa yung mabalin nga ibatan mo no ibati ti cellphone. No kasta, pudno gayam ti atap ko. Talaga nga ulbudan nak ni Jonah. Ay, bayamaray. Kasaritak ti asawak tapno saan nga agruam. Wan man, tanay, naibusan ti pasinsyak ken kwa na. Adda ka di mo lang nasingir mo, Olivia, anak ka. Ay, awan nga rod nanang. Kunak nga isublinan ti cellphone no di nakabaalan ti agbayad. Ngam kunanakit din anatakaw. Ay, nawaw. Di mo tan may bibusan itirason na yadyo na. Dayta nga rod kat nanang. Kasano kumaanat akaw ti cellphone? Kat nakitak mo't nga usaran na idinapan gimatang iti ayan da bakla. Sapay nakapigpig sa ti music na. Kastamat lang ti kuna ni Anton itay. Amangan mo't no rason na laeng dayjay. Ay na, talaga makaraman dayta amari Jo na kanyak. Saan asyak ti kalkalabanan na. Kunak no natakaw ti cellphone mo. Ay nawaw, asino tinakadamagam iti dayta. Ni Mari Olivia Rason kula dayjay. Kuna na ngamin nga isublik. Kat no isublik, o di awanan ti usara. Ay, unay kan bakit? Saan ka di nga imbagakkan ka, adi ka makibiyang si ka, Anton? Tapay asaan? Katsak mo ti maibabayin iti kastangar aramidam. Apay kuma, katsyak mo tinakautang. Kasano nga rod ang maibabain ka? Anyan tulangan ti panunutan dagiti karuba. Amang ano ibagada akan kanunungak ti kastangar aramid mo. Kumusta nga tinapanamedikal man, Manang Olivia? Nakasingir ka? Awan ngamin at damanan baro arason ni Jonah. Ay na wow! Anya man ang tirason na? Natakaw kano ti hulugan a cellphone ngay nala na kanyak. Anya! Kasano ang natakaw nakitak mo't anak ka online iti Facebook account na? Anya? Well, friend ko iti Facebook. Kita tay taman ni. Naka-online tupay. Ay, wan nga agpaiso. Makitam day tang aramid na day tao? Ay na, kasaritam tulatan ni Manong Anton. Amang ano matulungan na ka? Ay, agpatulungak man kun ka, Benny. Kanyat may tulong ko, Manong Anton. Diyak ngamin kabisado ti agusar iti touchscreen a cellphone. I-delete mo lang kuman dagiti account ni manang mo adjuna iti daytoy a cellphone. Taya isubli man langan ka ni Mari Olivia. Ay na, wow! Amo ka din ni Manang Jonah nga isublin ti cellphone na ginatang na, Manong. Saan? Gamnas kan nga aramidak daytoy ta nakababain ka ni Mari Olivia. Ay, mutoy nga rudan ti cellphone ni Manang Jonah. I-log out ko dagiti account na. Saan abalay? Tawan mo ti password na dayta. Ay, nasayat nga rod. Ano kasta, Manong? Di ta marigatan no kwa. Ala, agyaman nak, Ben. Ras iti buryas? Wan, isumat tinangag ko. Nalipatak lang no asino. Basta ti kunada, livelihood program ka no. Kasta? No kayat mo matiagtarakan iti baboy, agpalista ka matan mariusang. Isupay mo't Ay nawaw, kayat ko amari suping. Kayat ko mati makaawat iti libre a buryas. No kasta nga rod, mapan kanto iji balay. No saan kanto abisi, ta fill upam ti form nga inted ni Sir Wendell. Manungay ti itad da buryas, maray. May sala nga mare. Adu ka no ti kondisyon ti livelihood program da mare. No aganak ti baboy nga inted dakin ka, rumbeng laeng ang mga isubli ka iti may sa aburyas kadakwada mare. Day talaga yan, maray. Sige, ibagam iti representative na, ta inayon na tinagan ko iti listaan ti maikan. Anya man ang timang mangag ko a livelihood program apag sarsarita nyo ka ni Mari Suping itay, bakit? Adda ka no itad da aburyas lakay. Ay na wow! Amom ayamat tagtarakan iti baboy. Ay sos, amo ka. Basta libre ti itad da aburyas. Ay, panunutan pa yan na imbag no kabailam.
Narigat ng mga alaka iti di mo gayam kabailan nga iwanan, nay. Si kakit di mo, Juni. Kabailak ko naklangarudang. Palagip lang bakit. Ngamen, idi napalabas atawan, adamanan inted da apu unam apara iti livelihood program. Ang mawa man nagbanagan na. Saan mo mga intultuloy? Sayang lang tipon daw. Sa bali itan. Ay, nawaw. Kunak man no ita nga i-release dati Burias, Marisupeng. Wan, Mare, itangarod. Aping ngay nga rod, adi ka nagsagana. Saan ka mapan? Ay, saan mat anapili tinagan ko, Mare? Sa nga pulula ang kano ti inala da dito barangay tayo. Anya? Day tatipod no, Mare Osang. Nagasat ka ata napili tinagan mo. Ang, Di kan agpalawag, Mare Osang. Awan ti rumbang nga ipalawag mo. Talaga laang siguro nga swerte ka no may papan ka dagita a livelihood program. Ala, ingkakit din, tapno si kati umuna maikan, Mare. Nasalaw ko ni kumaring mausang di tadalan ita supeng anak kao. Kung nakmano agkuyog kayo ang mga ala iti libre aborias nga iti dakada kayo. Ay, daksang gasat ta sa anak ana pagasatan, tatang. Ay, Sa nga pulo laang gayam, tikanda. ay kasta. Wen, tatang. Naimbag pa ni Mare Osang ta, nailista tinagan na. Ay nawaw, sayang mo't ah. Day tangarod ka, tatang. Sapay insagana tayong tikulungan ang mausar. Anya ngay nga raw, no saan ka na ikan supeng. Kasta talaga ah. Sayang tikulungan ngay naramid tayo, tatang. Ay, makargaan tulad ta ka di anak ko. Di ka mapukawan iti namnama. Ay, wen nga rod. Idi pa'y akayat ko ti agtarakan iti baboy. Tunggal ada ti kakasta a livelihood program. Sa anak mo tamaik-ikan. Eh, talaga siguro asan aparakan kadayta a livelihood program. Ay, ano usam ta agore anak. Ang mga ano adapay second batch. Ano usam to man ang ti ag-apply. Aywanan nyo na imbag, tinaawat yung aborias, Ma'am Osang. Areglado, Sir Wendell. Ay, di ulip-lipatan ti kondisyonis, eh? Wen ka di, sir. No aganak ti Burias nga inted yung mangisubli kaming to iti maysa. Wen, di ulip-lipatan, ma'am. Wen, di ka kadi madanagan. Ta-memorize kumot no anya ti adda iti kontrata tayo. Ay, nasayaat nga ron no kasta. Ala nga ron, ala yun ti para kada kayo, ah. Ay, nawaw. Agyaman aklaunay, sir. Kamaudyanan na. Adda manen tinaawat ko a libre a Burias. Mano kaila ang a beneficiary ti organisasyon mi. Iso asapay la kuma, ah? Tausaran nyo tinasaya at ti inted mi kada kayo. Mabalin ka din ti agawid, sir. Ay, yes! Mabalinan. Sana balen, tanalpas meten ti training. Mumatan day taburias. No apay mat adi mo imbagbaga nga itagayam nga i-release data nagaramid ako maitikulungan na. Saanen akasapulan, Juni lakay. Anya? Pangikulungan nga rod ngay. Di mo ibaga nga itikulungan ti manok. Saanen akasapulan ti kulungan. Ay, di ka man nagararamid si kausang. Agar aramid mat asasawon. No, daman ang dakas sa plano. Awan, di nakadingamin pakibiyangan, Juni. Siyak ti nag-fill up iti form. Siyak ti naki-training. Siyak ti napan iti orientation. Iso amabalin ka di mo pakibiyangan no anya ti aramidak iti inted na aburias. Ni Nana Lilia di takabangibang abarangay laengen ti pangilakwak iti burias ko. Damag ko kat agsapsapol iti taraknen. Ay, addaak met gaya man iti batog ti balay damari suping. Iti malikudan ti pagnaak. Tapno sa anak ama kita. Sa dino ti pangipanam iti day taburias, Mare Osang. Ay sus, ay nawaw. Nakita nakpailaang met. Iso nga rod anagnaak dito likudan ti balay da. Tapno sa anak ama kita. Di ka mo't makasungbat, Mare. Ay kwa mari suping. Itugot ko pailaang igay talon. Anya,
Itugot mo, iji talon ko na maray. Ay namare, awan ngamin ti mga sikaso ijay balay may. Ah, mabalin mo't nga ibatim iji balayo maray. Nayunam laang ti ipakan mo kinkwana. Inton makaawid ka, pakanam tumanan. Ah, kastanto ti aramidak inton bigat mare. Ngamita, ano sakpay nga itugot ijay garden. Ay nawaw. Umayak man, Nana Lilia. Ay, kato mo nagkausang. Adda ka di masapol mau. Dito'y laangan paraangan nyo ti pagsaritaan ta, Nana. Anyaya, ti umay mo ibaga. Tapay nga dahin tugot mo, Buryas. Pangipanam dita. Kinapudno na, Nana. Damag ko nga agsapsapol kayo iti Buryas. Ay, wan. Hindi pa'y ngagsapsapol Tapno adda ko maamot ti liwliwak dito'y balay. No kayat yung akit gatangin yun to'y Buryas ko, Nana. Ay, nawaw. Sa dino tinangalaam iti da ita usang. Basta, di kay madanagan. Tasaan nagtaod iti takaw, Nana. Iso nga ilakok kada kayo. Taawan ti oras ko ang mga sikasaw. Manungay nga raw ti pangilakaw. Uray 4,000 langan, Nana. Kas makita yung mat. Dakulang. Nay. Naglakan ngay usang. Discounted price data, Nana. Basta cash tito Diyo. Ay una. Bayada ka talaga iti cash. Usang. Yak matan makita ti Buryas mo, usang. Kasano adi mo makita? Kat addalaang mat dita paraangan itay. Anya? Di mo yung kulong? Saan na? Ay nawaw. Agpampanunot ka kade si ka usang. Kasanungay no yung madayon. Saan mat siguro lakay? Usang kaya. Kunak ayaramidak iti kulungan. Ang hindi mo kayat. Lalay ngagtagdrama. Tapno saan ang makadlaw ni Juni nga inlakok ti Buryas nga hintanda kanyak. Narigatan, ang mga nuipulong naktiluko. Oy, apay adi ka matan sumungbat. Awan ti Buryas mo iti paraangan tayo. Ay nawaw, sa dino nga tinapanansan lakay. Ay, sana mabalain! Sana mabalin na mapukaw dayjay! Tulungan na kamang sapul iti Buryas ka! Enya ti sapsapuling, yaw, Junay. Ay kwa, tay baboy ni usang tatapidreng. Tay baboy ni usang. Payan. Di na mo't ammo no sa dino tinapnapanan nan tata. Ay nawaw. Di yung kulong aya. Jak amo iti asawa ka. Amangan ki di no dalim mablabas iti paraangan niya oh. Nawan mo tinakita, Junay. Mga iti kabakiran, tinagturungan nila. No ija tinagturungan na. Alanganay na masapulan mi pa tata. Ang padasin nyo lata at agsaludsod kadag iti kalugaran tayaw. Ang mga da nakakita iti baboy yaw. Anya ka no ti sapsapulan da pare Johnny, tatang? Di ka no baboy ni usang. Anya? Ay mapukpukaw ka no nga raw. Ay una yan day tanga usang. Apay, dinain kulong aya. Ay, jakman amaw kada kita nga agasawa anak kao. Ay, sayang mat. Sapay, nagapo iti livelihood program day jay, tatang. Tay tangarod kay. No pinag-interesan ti sa bali at tao kay naladan. Awanin! Ay, una yan. No kasanumot ngamin nakabulos day ta baboy. Aguray ka man usang. Mapukpukaw ti baboy nga intadda para iti livelihood program. Ang relax na relax ka dita Ay nawaw, dakas ka diti aginanala kay. Kung nakatulungan na kamang sapol. Tagayam, ada kami dito'y sirok ti mangga na katugaw. No saan tayo ang makita? Ang mga nuingyaw din tinakakita. Apay, di ka madanagan? At daya pangalam iti isukat mo no ipasukat daken ka di Buryas. Maawatan damot siguro lakay.
Saan ko matin abasol no remarket pinido ti daduma dita. Ay nawaw! Unay kat ti kasta a klase ti panagpampanunot mo na tao. Aguray ka. Ni Samat Marius ang tinakitak asimrak itinginginaan a restaurant dito'y sintro. Ne. Anya nga tiyar aramidan na dito'y. Na. Nagurder matan. Napukaw ti baboy na ngam addalat ta dito'y nga aghapi-hapi. Ay, aguray ka. Amangan mat no inla ko nagayam ti buryas nga intadakin ko na. Pangalaan na nga'y kumay ti pagbayad na iti kastoy a klase ti restaurant. Kat agpada kami lang mat nga awan makukwarta na. Marisupeng! Ha? Anya tararamidam dito sentro. Di mo ibaga sursurutan na. Ay, kwa Mariusang, saan mat? Saan ka asursurutan? Naira na laang. Ngamin, nakita ka asimrak dito yung restaurant. Iso sinirip ka, ta sa anak asigurado no si ka tinakitak. Agrason pa'y laang matiloko. Ay, nawaw. Itian niya kumaaga po asurutan ka ngay Mariusang. Ibagam laang ano kayat mo matimangan iti da ito restaurant, libre ka maray. Ay, namaray. Sa anak nga imay dito, tapno makiapakin ka. Sa may sa pudno ti bagbagak, naira na laang anakita ka. Apay madakas ta adagos ti panagsasaom, maray. Wino, aday lamlamang mo. Nay, da kayo matgayam na nalilya. Supang! Wen, siyak da ito'y nana. Naimbag man ta, mailasin nakpailaang. Bakit akaw? Ngam napigsapay mo't lang ti panagkitak balasak ka. Sa dino tinagapuam. Napanak na kitsyenda, nana. Da kayo ngay. Napanak mo't gimatang iti feeds ti baboy kaw. No kasta, adagaya man baboy yo, nana. Wan, ginatang ko iti kumaray. Kumare? Anya nga minan tinaganday, jay. Jay man muri na nga tidog kan kulot ti buok na. Ha? Ni ka di Mariusang? Ay, wan, ni usang. Hindi lang napalabas alawas a ginatang ko na buryas kan kwa na. No kasta, saan gayam apudno napukaw ti baboy ni Mariusang? Inla ko na gayam. Amukon tatang. Anya tiyam mo, Supeng, anak ka. Saan apudno napukaw ti baboy ni Mariusang? Ay, nawaw. No saan napukaw? Sa dino nga ron kayad na. Inla ko na kanina nalilya. Anya! Mapanak iti ayan ni Sir Windel. Naglukon day ta amari usang? Anya aramida may jay, anak ka. Anya kumapay tatang, mapan ko ibagakin kwa na tinapasamak. Agruam day ta beneficiary no kasta ter aramidan na. Ay. Abangan no guraan na ka ni kumarem. Guraan nak tatang. Saan anasaya at tikas dengar aramidan na? Livelihood program day jay. Napanakid din inlakaw? Naimbag ko man usaran ng agnegosyo. San mat ta saysayangan na laang tatang. Talaga amang ibabain ka usang. Anya mang ibabain mo't asasawam, June. Ganuin la akong magkano tay baboy ang naggapo iti livelihood program. Ay nawaw, asino mo't tinakadamagam iti day talakay. Saanin na napatag no asinaw? Ti kayat kaw, kat ibagam ti pudnaw. Nagbambanog datawa, nagsapsapol iti buryas. Tagayam in lakaom. Saan apod no day ta, June? Nita, aglibak ka pa ilang. Adda ebidensya amang panagnag at ibaboy ang naggapo iti livelihood program. Ket inlakom kanina nalilya di takabangi nga barangay. Ay, lakay. Agsagana ka. Amangan no adda umay a representative iti dayjay a livelihood program. Sangmum ida. Imaya, takayat ko makita ti buryas nga inted mikin ka, Ma'am Osang. Ay, ko sir,
Pasensya kayon. Ngam awan mo ti maipakita kada kayo. No kasta, pod no tinadamag mi, ma'am. Ah, anya tinadamag yu? Kan asino tinakadamagan nyo, sir? Pod no kadi, ngayon lakom ti baboy, anaga po iti livelihood program, Ma'am Osang. Ah, ay, kwa, sir. Ay, sana Wendell. nasayati kasta, Ma'am Osang, ah. Iso nga inikan kayo, ah. Tapno ada pang rogyan nyo. Saan at tapno ilako yo, ah. Ay, pasensya kayon, sir. Yan tangay na ilako magaya man. Nasken aso katamday jay, ma'am. Sana mabalinti kasta nga raramidin nyo. Ta saan nakasta ti purpose ti livelihood program tayo. Sir, kwa, nagastos ko nga minti kwarta. Kasanungay ang maisublik. Ay, makaamukan nga agdiskitar, ma'am. Ikang kayo iti makalawas, tapno may subliyo ti baboy ana ited kada kayo. Ket, into maminsan, di yun ulitin ti kastay na ramid yun. Kasano pa yan day talaga eh. Nangal alam ngamin ti poskol ti rupa mga ramid iti kasta. Ay nawang. Ha, basol tinagipulong kadakwada. Sika ti nagaramid iti kalukwan. Iso nga ita, sangwam ti bunga ti kalukwam. No saan ko nagpulong day ya tao? Ay na, maamuak lang no asino day ta. Ay nawaw. Talaga nga agsungbat kanyak no asino man day ta. Apay, anya taramidam. Ay nausang. Tapno ibagakken ka. Sikamot lang ti agar aramid iti pakaibabay nam. Di ka agpabpabasol iti padam ataaw. Tadagita akalukwam ti pakaisagsag makam. Ay, nawaw! Nagasat ka no at dati naawat mo a libre, manipod iti livelihood program. Ngamin, Talaang napanan na. Siguro, ang mga no napanggimatang, wenno nakikaaruba. Ayun gayam. Amuna ka di, makisurutak iti panagawid mo. Saan pa'y Frank? Jack pa inbagakin kwa na. Kaya't kung amin ang masorpresa ni Tatang. Anya? Sigurado ang masorpresa day jay no makita na ka. Jack pa'y ngamin inbagakin kwa na nga adan nobyok. Kasanon nga no sanak ang magustuhan. Kasanon, no di na kaya ti foreigner ang maasawa ti anak na. Saan mo't siguro Frank? Agtugaw ka pa'y kiti tamapanak iti kusina. Agtimpla ak lang iti kape. Agkapita man pa'y kabayatan ti panagururay ta ka ni Tatang. Simbang pagkamagaya man anak kao. Pasensya ka nata na panak di matang ko. Ay nawaw! Sino ka? Ay, foreigner magayam. Ang mga no di na maawatan ti ilukaw. Ay, nasken nga Ingles. Who are you? You maybe my daughter friend, right? Naimbag nga daw yo, uncle. Siyak gayam ni Frank. Inobyo ni Jin nga anak yo. Hay nawaw, amo magayam ti agilukaw. Hay, pinariga nakpay nga naging les. Wun, uncle. Afamak amako na. Ngam amok ti agsaw iti iluko. Ngamin, iluko ti sauda iti lugar nagtrabahuak. Ay, kasta ka day. Ne, adda kayo matgaya man Tatang. Sa dino tinagapan nyo ay ha. Awan kayo mat iti simangpat kami. Ay, ikwa, napana lagi matang iti tinapay, di tirsina. Apay, di mo yung bagbaga nga dagayang bisita tayo anak kao. Ah? Nasorpresa kayo ka di Tatang? Ay, nawaw, talaga na sorpresa ka. Narigata nagtupay ang naging linglays. Anya? Foreigner ni Frank Anobyok. Kabailan na ti agsaw iti iluko Tatang. Ay, kasta una abayin ko kenkwa na iti anak kao. Jak amaw no husto timbagak nga Ingles. Ang mga no panunutan na nga awan amaw dagiti dadakkel maw. Saan akasta ni Frank Tatang? Nasaya at atao ti Nobyok. Isung awan ti pagdanagan nyo.
Sa may sa, amo na ti agsao iti Iloko. Saan kay amarigatan nga ag-Ingles? Kinapudno na, plano min ti agkalay sa tatang. Pasensya ka na. No simple lang nga kalay sa ti kabaelak nga itod, Jane. Okay laang Frank. Saan mo't a big deal day ta kanya? Sigurado nga ado dagiti kalugaran nyo amang namnama iti ingrande akalay sa ta. Nang runa, ket afammet to inobyong. Ay na, di mo latan ikaskaso dagiti kalugaran mi. Anya ngay kumatiam mo dagita? No adu ti sauda, bay amlatan ida. Saan ta a responsibilidad ti agpalawag kadakwada? Wen mo't kit di Wen gayam, anya ngay ti ko na dagiti dadakkel mo. Makaumay da ka di iti espesyal nga aldaw ta? Wen, imawag ti kapsat ko itay. Nasaya at mo't nga rod no kasta, Frank. Kunot man, di mo kaya ti makiasawa iti foreigner. Afam matinyawid mo yun, bes. Idi laang da jay, friend. Adalat kamot gayam dagiti afam ang mapagtalkan. Ay, sana all. Ay na, wow. Ay na, makaamam mo kan tulat tamot iti parakin ka, Kiko. Ubing ka pa yan niya. Ay, sa bagay. Ayun gayam. Nagamamuan nyo nga ka ni Frank. Amo na matiyagsaw iti Iloko, friend. Iti nagtrabahwak, friend. Kabaalan na ti agsawa iti Iloko, ngamin Ilocano mat ti sauda iti nagtrabahwan mi. Ay! Ka-workmate mo ni Frank Idi? Wen, Ay na, wow. Ay, ibagaman kanyak no sa dino tinagtrabaho ang bes. Padasok man ti ag-apply. Ang mga nadantumat na amok. Ay! Oh, Melissa kaanakan. Adto yan ti bulbuludom apala. Agyaman ak anti Susan. Aguray ka. Hindi din mo ti lumabas. Ayawan nga paiso. At damat afam akadwana. Nobyo na siguro Nupod no nobyo na dayjay. Di addaman ti kalugaran tayo amayaon iti kinarigat anti Susan. Anya ka di mo day nga ibagbagam si ka, Melissa. Ay na, anti Susan. Anya nga itamu tayo ang mga nubak ng ti afam akadwa ni Jean. O, di bumak ng dantumo no kwa. Ay, unay ka, Melissa. Bakla, adaman sa lunsudag. Anya na tayo, Melissa? Nobyo ka din ni Jean ti afam akadwa na idinaminsan nga aldaw. Ay na, wow. Huli ka na pala sa balita. Wen, nobyo na. Kinapudno na kat plano dan ti agkalaysa. Siguro, bak nang ti afam na niya. Ha? No makiasawa ni Jean iti afam anobyo na. O, di addamanen ti kalugaran tayo ang makaaon iti kinarigat. Anya, mutin ti kasta klase ti panagpampanunot? Siguradong kwartalaang ti makagapo no apay ang makiasawa ni Jean iti dayta nga afam na. Ay na, sana pudno day ta, Melissa. Saan mat nga amin akalugaran tayo ket trupat kwarta. Sa maysa, nataar ni Frank kanya. Dayjay, nataar. Ha, po. No siyak ti makiasawa. Ay, pilyak lata atay pada tayo a Pilipino. Sa anak akaskin ni Jean ang nagsapol iti afam tapno makaaunda iti rigat. Ay na, wow. Kasta ati saom, ta umaapal ka ngamin, tawan afam mo. Agpatulong akman ken ka, friend. Ay, basta sana kwarta abes. Tani awang kwarta. Amok analaing ka nga ag-design. Iti? Invitation card. Ay, Mabalin ka di asikan ti makaammo iti wedding invitation card mi ka ni Frank? ay na, wow. No talaga yan. Siya konti makamo iti invitation card, ribbon, can stage design. Manungay ti singer mo. Ay na, no para kang kalibrilatan des. Ha? Ay, saan mat amabalin a friend? Narigat mat lang day ta a trabaho. Iso nga rumbang nalaang nga ikang kamat.
Ay, kastoy laangan. Da kayo ti makamoy ti materialis a mausar. Siya ko ti makamoy ti design kenda dumapay. Sigurado ka? Wen! Iso lang mo ti amok a maitulong ko, iti espesyal nga alda.